model se zinga a ber tha ti ho fuan khom na le an zinga tel ve har sa em asa ke chek na zong ta na ka kal ve du ti ngot theilo na fashion show ngai lut le ro pui bera chal thei the Victoria's Secret fashion show Angels how chu kan mu mel ta hau lo he show hi kumsang ni pakhata changa kalpui chan khani in a hlo tling viawa khovel mun sang sanga ngai nat a hlo a ma se hun enge moti dewa chang khan an sum lak lu chu tlaniam na sa in an ratings po a che so tle a kumsang ni som pariat kha show an buat sai top na ber ni in hemi nu kumsang ni som pakwa khan buat sai ani talawa kumsang ni som ni kumai po khan buat sai ani le talawa ma se covid shilen wanga ngai thein a om lo shan lo ti chuan kumsang ni som ni pakhat kan chuang kaya thomri wa eng malom ta chuang lo ma se jun ni som paru kumsang ni som ni pakhat tun kar ni lai ni mai khan Victoria's Secret brand kaldan tur thar hi an puang zar ta thut mai ni Victoria's Secret an partner thopui thar tur ho hi an Instagram account kal tlangin phaulan na ti an neya an ambassador thar tur ho thalak hi an tlang zar ngal boka heng kan thopui thar tur background point ang lo tak tak an kalna lam chewa ro pui tak vek le mitum ru tak te hian product thar chale huap zau tak tak thei tur nei turin min pui hlom don ani ti nan ziaka an me chetar lan te chu US soccer star Megan Rapinoe South Sudanese Australian model Adat Akech British photographer le journalist Amanda de Cadenet Chinese American Shire Alien Gute British plus size model Palomo El Cercerte mipa achanga meichia inlet transgender Brazilian model Valentina Sampaio Baka India chul chuak actress hlotling tak Priyanka Chopra te hi ani heng meichia Victoria's Secret brand represent to tur te hi meichenga isan omle mi pakhat tak vek an kalna kong chewa hlotling le mi te shiat hlo chiao mel pian le vunrong po danglam tak tak vek an ni a hetianga meichin anglo tak tak an brand pho chuak tu atana man an tum tak chan hi kum enge motiliam ta achanga an sales atlak niam sot Engvang ni in angai theibok ome kumsang khat zakwa somkwa pasari kuma Roy Raymond li anupui Gay Raymond de din Victoria's Secret din mun hi kumsang ni som baruk vel chang khan atla niam sot le a hemi kum vek hian khati lai an CEO Sharon J Starter ni chuan an chel mek kha akal san zui nge ani kha tin kumsang ni som ni chungut po khan an company market share hi 20% lain atla thlador theiani hei hi chan bernia lang chu me chetam takte hian push up bra moi le man to tak tak taksanal tak chawin an moi pui thei in bel ai chuan sports bra hak nuam le zangkhai tak tak te hi an thlan cheu to wangani pandemic nuangat phei chuan meichia tu po mai hian amoi ai chuan ade nuam le ol sam hi an du zwal so thle boka heta changa langchiang ta mai chu he shipui leng zet po hian he company hi nasatakin alo po chena sa zwal hle ti hi ani chuti lai lingerie brand dang third love chuli adang te meichia zong thawe mo chere mo ngawe mo hange mo ti ho hak thei tur siam chuak tu ti ho ero anin vor san tel si awanga hetianga nulanal le in khai thli te cheu nilowa meithe shang danglam tak tak te thopui chhota hi anni arin om lebok Victoria's Secret sti rwala rilru a ron langtel ngal chin ho Adriana Lima Tyra Banks Heidi Klum Miranda Kerr Alessandra Ambrosia Behati Prince lo le midang tam takti ho kha mechi artist activist athletics le models te hian an lan don ta tina ani bera an vai po asyang don hle ti asyat reng mai mi palam tan po han phur puya min han chok tho at thei tur an wang donin asyat lebok New York Times in Victoria's Secret an CEO Martin Waters an komna chuan ani hian kan brand tan chuan in thlak thlengna lian tak ani dona ma se he in thlak thlengna thleng tur awang hian kan thinlung zong in kan phur to hle ani tun hi chu abul chan na tur chawni a alabon chho tol tolang
kan mat sop le kan malak na tur sang te awang hian a phur om to hle ani ati hei mai ba ka hian water chuan a ma dai chang to khan kan brena hian thlak ngai om ni in ka she to a ma se ti hlo tling dura thunei na pum hlum kha ka nei ngai tlat si lawani ti in a soi zui bok The New York Times in Angels ho kha engtin nge ni ta ang tia an zo na chu tuna hi chuan achul berin ka che to lo ba ka mi pa ti du zong le mi pa te mu nuam ti zonga kal hi a fu to lo chuai chuan mei chia te du zong hi enge ti hi ngai pui mo chul to zok ti in a chang zui bokani le lam zong taka ngai to chuan a soi swal lem lo viau mai a chan chu Victoria's Secret fashion show lut tu mi tam tak mei channel tak tak kaldeu chol muchak berber tu te chu mi pa ti an ni tlang puya ma se hlut tu tam zok te hian an product hi an leile ngai mangchuang ho silova an target ber mei chia tela an model te anga taksamoi le nal kan ni le vek box silova chu wangin an har sat na to mek le an malak tak ngot dan hi chik taka ngai to apui chuan a om ve hle ani chuti lain engtiangin nge he Victoria's Secret brand hi kalpui chho an tum ti ero chiang taka tlang zar le puan zar lom lem lo ma se king an ambassador 39 khian engtine monitak ro pui le lar deu taka an ron be chho deu hluai ring phot maila damte a pathian zara kan oma khovel ala omzel ti ani chuan nakum kumsang ni somni pani lama khi chuan landan thar le danglam tak nen Victoria's Secret fashion show te po anon tile hluai lawang tia soi thei ta haulo ma se soi le soi nu khang model mu nam le toi tak tak te chelo tak maya runway ya an han kal tle sep sep de chho de nok nok ang kha chu mu torom mel talawani tin hetia me che sang sang size le mel pumra le pian inang lo tak tak an thlan chan hi tun malama an brand mai baka an show kal pui dan chung changa soi neu neu om chin wang khani in angai theibok mitam tak ngai dana kha chuan Victoria's Secret company hawin an focus ber chu an model ti anga nal ti ho hi ani a chan chu an ni tan lo chuan an product te hian changkai na anei lo ti te plus size tan om zia om ve lo ti te transgender model an kaltir ve du lo ti te an racist ti vel kha me te social na ber an ni china chu wangin khang social na sang an don ti achang khan indin thar le tumin model mu nuam le taksamoi tak tak te kha me che sang in ang lo tak tak mi en ton tlak le ngai san om tak tak ho hian an thak don ta ani ma se mi zong lom ne ro siam a har sadeu ani ma na soi sel an hlo na sa hle #don't cancel the angels ti te hi social media platform sang chuan alar le rem to hle a mitam tak chu he an kaldan thar tur wang hian an lom lo hle ani a chen phei chuan an tan chuan Victoria's Secret brand chu ti to banita ti nen danglam na om chuang lo ang hiala suin an page chu an unfollow ngal thule an product shim an leizui to lo tur thu te baka an thutluk na chu an company tan tlak chiat na tur chiang sa ani thu te an soina sa hle ani engpo ni se mitam takta na he thil hi alung chiat thlak na lai ber chu hun rei tak chung an show ngai nat le hlut Victoria's Secret fashion show atop tamai tur ai chuan a angels hoten in thana thu an soilai emo ban invite chunga mangtha ule antilai tak ngyal po mutur ommi alwa thla liam an ngai hlom ta silai hi ani ome ole tun chumatan chuan khati zong kha ni le ri mai sela le peka video ngai nom le bengwar thak tak nen kanin mole cheu donia khir tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule